Malala malia ho ki mo lea tonga ko tonga pe whewhiki tai tari lea ki mo tōlu ki ho mo o ni o ngongo mo lea teo kai maafaka televisione tonga ki he hoa ni. Wakaitu ki he ulu i o ngongo. Tō utai ha ele na awhiwhio i tonga ni hoa tae aho ni. Puke he wā kastoma no sila e tapaka tai whakalao ki lo kalami ni mangi au hi whangofulu mai tolu. Na e hu whawufu atu mi tonga ni. Te aunga makehe tau tapa whawawhango mi tonga ni lo tonga i polo kalama whale alea tau tupu ngai whanau ko niweli. Kau hika ngahi ta au me whiri uri wako ea. Te e me ngahi ngongo ke he pe ana yange, pe whoke wakai kumu mui tahe ngongo me malai o sipoti. Koe wakai lewa e ni ke whakai ki. Na e tō utai benuk alofane ha ele na awhiwhio ki mtupo wana mo kuina na spau i hoa tā o aho ni. I whamatala me ik tala whikao ko ia e ne awhio, mo sese wakasiwola ke ngonga li tio mo televisione tonga na e tō utai ha ele o whini tai mita ha i hoa tā aho ni. Pero na awhio pe i he palasi whatu i loto nuk alofa. Ko e liwaki mai e ni ai ha ele hili ai na ha ele ato puli anga ngai whakata anga whapaha puli anga. Na ha ele na awhiwhio ke konferenisio no wafulu mawhitu ngai whanua o mamani o whikau aken me wheli uli wako e ai ispite pe heki e na ha ele ngai whanua whakatahataho ale pia. Na e kau ngai wheitu ne ha ele ai na awhiwhio ko e sinta koe kona tokai kina e mahaksuka. Mui whina ngalo ne awhio ki ntupo wono ki iha sinta pehe ke tai maalia hono kakai i tongani. Na mea tahi ni kuinina na spau o ki sinta koe au tau hei mo tokai kinai e kakai o ki ai nao ngai whi mau makehe. Mui whakaamu ki iha sinta pehe i tongani kono tokai kina e kai whengata i a whakai sino. Pe whake whonga hono tauhi aka ki nao tolo i ai nao ngai whi mau makehe. O tonga ai a whia koe na a whiwhio i toa puli angana e me a pe i tongani tuan pili ni skalau ni tupau toa uluka lala mohono whale. Na e poke he whakastom koe anu usila e tapakata e whakalao kilo kalami e ni mangi au hiwangofulu mā tolu ni hu whawufu atu mi tongani. Ko poke he pot ngā ue koe a kastom anu usila e matau puli businessi au kalani tau ni mongofulu mā hiwa ki hene kaunga kino whiawe aki whawufu o e tapaka tai whakalao ko e ni mei tongani. Liliani Polutele mo whakaikiki. I e whamatara mihi kautaha ngongo One News anu usila. Ko e tapaka koe ni na e whao whafufuia i loto i he uta konteina me toko ni aisi ni whafulau mi tongani i oka topa o e tau ni. Pehe mihi waa whatatoro kastomo anu usila o ki gai koha toki fofua taimi eni ke hokoai e palopale mani. Ka ne osi puke pe he kau ngāwe i Novema i tau ko sie tapaka tonga kilo kalami e whangiau ni manoa i he whaunga ta tau pe. Nei ngāwe i heni e waa whatatoro kastomo anu sila, ki ono whatatolo i o ka ngani pe ki no siwi wha au liki o ngā hiota me toko ni aisa kuhua tu mi tongani. O kutu iai e potu ngai kastomo anu sila, o kuwhe unga mai paanga e taha te smare 8 miliona, a e tuku hau ne te tonu ke tānaki mihi koloani, kana i kai ke totongi a tuku hau i hono whiawea ki whafufu e tapakata e whakalao koe ni mi tongani. Rotongani ne puke ai pe e tangata bisnisi o kalani koe ni o whailo aki e ngā hia ke he pe, ka au kei a hono hū ta e whakalao atu o ha koloa ta e whakalao. Ma o te whakalao e paanga tuku hau i e whaunga kā, pe heke ne whau ha whomu loi ki hono whangofua pe whakaata ke tuku atu e ne hūta koloa. Whatatau ke li pōti koe ni e One News, o kupehemi he waa whatatoro kastoma no sila ne whakatau mua ngai tapaka koe ni, ke whakatau atu i ngai maketi whalota whanua o no sila, ta te whita ki ngai whetuu pe tuku i kolo Pasifika. Ke uta konteina me toko ni aisi koe ni neu tātu i e mahina ko sini whakatau mua ia, ki e bisnisi e tangata o kalani na e puke e kastomu. I he whamatala e pule i he waa whatatoro koe a kastoma no sila Kem Moore, o kuta ton peke te whakakaukau tu o ai ka kai kuna whatawa te tapaka koe ni mei ha ka kai i a api na fuanga pe o kuta e whakalao. Nani pehe ko toi lahiange ngai tapaka kuna mao i no sila, moini i ko puke i kasto mufika ake me kawingani i ngai tau ki muini. Ka aku kei lahi pe mo tapaka ta e whakalao, pe eki ngai koloa ta e whakalao i hona whanua whakataha me ngai hia whakaipaanga. Nani toi pehe foki, o ki kai koha hia ai tapaka tai whakalao, ka kunau tō kanga, he kuhanga he tapaka tai whakalao o ave ai paanga na ito tonu ke mao he kakai i he ngahi tuku i kolo, ki he kato paanga ia o ngai kautaha pe ngahi kulupu whai hia. Pia me iai lewa ku alu lewa ai kulupu tai whakalao pe kulupu whai hia ia ko ia mui paanga
o ngawe aki ki ngahi hia kehe. Rotonga ni ne whai whitu utake a ngoni ke purilahi o potu ngai kastomo atunga whikau aki me kawingani, ka nei pehe e kere me te wahi o ki kai haa ni mao ki he kawingani. Nai ongo makehe pia maa whana tau tapa e whawawhonga mi tongani e prokalama whalea lea e tau tupu, hono hongo fulu mātaha e ngai whanua komini weli o whikau aki mo tongani, me ngai huesia me whiliuli waki o ea. Na ne maa whana he ku wongo e whengata ak whihanga ngai mo whanua, Malikutin Bell mo talanoa ko ia. Ko e kawengani na e tau kawei e Kristina Moala ko e whawhonga mi tongani ki he konferenisi, ko tonga e ngoto, pe ak whemauha ngāue i he wawe taha ke whakahao whiki taimi aki. Na e mawhana makehe ano whakahoko ko e hina ane wei ai loto ai toko taha ko toa pe na e ihe e whakataha ke nau tuhu o ngāue maatonga i he kawengani. I he whakataha ko e ni na e to o ai ko toa e kau me mipa o i whakataha whale a lea to utupu ko e ni, e he lea maalie mo whakamawhana na e whakahoko e moala ki hono whanua tupu anga. Na behe moala o whi mao ke manatu i mao pe e he kau taki koe ngai whanua tu maalie ange, ai ngahi whanua i iki ke langalanga ke hangi ko tongani. Ai o kuna fua e kanonga tā maki o ngahi ta au mei he wheliuli waki o ea, pia koe whiri tēnā whakahoko i ao ni e ikuai kia kahau o te lele yange. Na e maa whanai kau me mipa i he whataanga whalea lea to utupu i he lea ni whakahoko e moala, e mahinu na iai ai ngahi lo i mata na i tō. Kau higo koe kawenga koe ni mo whaungan e whakahoko a ke moala a ene lea. Nei te whakakawho ke moala e konferenisi whamaman lahe ki he e wheliuli waki o ea nei toki osi, pe COP Wafitu, mo ngahi whaunga kehe e malawa ke nau sio fia koe uhi koe kaha o ngai whanua o kuwesia lahi taha kawai a tonga ko hono whanua tupu anga, ai e puli ato hiriha ngahi lauita o mei heni. Koe tupu pe eni mei he wheliuli waki o ea. Nei behe moala ko tonga me Pasifiki ko toa koe poini e tolu pe o peseti o nau kaunga sisi taha ki hona uli i o ātakai. Ka ko ki nau tolu pe o nau wesia lahi taha mei he ngahi ta au o wheliuli waki o ea. Na ani toi whamamawhai ai uki ke whaiha tokoni i whakawawe mai ki tongani kau hi o ku ngoto pea e iku o mole a hana whanua tupu anga o ka bau e kai whaiha ngā ue ki ai i he wawe taha. Nani toi pehe he i kai ke ni lava o mālo lo lelei, ka ewa lewa ko ne sio ko whakahoko ha ngā ue ke whakahawhi aki a hana whanua. Nai toi pehe e moala koe tau tupu ai ka hau e whanua, pea o ku makatu unga ai ka hau me ngai polo kalama ngā ue tēnā whakotuu i ahoni, he malawa peke nau whakahoko ha liliu i he loloto ngani ma o nau ngahi whanua takitaha. Ko moala whoki ko lahi ngai polo kalama whakawhali a lea ko ne tataki i hono wāhinga i tonga tapu tolu, o kawai polo kalama tō a kao mono whakalele ngai polo kalama ako ma ai ngahi kulupu tō utupu kehepe. Ko e whiawhia ko ha whiawhia e kau pisnisi tāo taha i tonga ni ai malawa ki nau whakataha tō whakali ali nau ngahi ko loa koe o ngauhi pia whakatau whaloto whanua. Ko e wahe a meheni ihi mehi holo whamanatu kuin sālo te e whakali ani ko loa e aho ni. Ko e polo kalamani na e iai tono Liliani Polutelio na mai whaiki ki talanoa ko ia. Neongo e ngai huesia whaikonomika o whera ngai me ngai pisnisi o hangi ke COVID tāhiwa mo e whai waha i Sanuali. Kau i gai ha holo mui me ngai business tonga i tonga ni, o tau te whita ki ngai business ku nau ngau hi ngai koloa whalatau whanua o whatau. I whamatala e whawawhonga me kolopo business i whatataha koe mi nuku nuku ko wālangi, o kuhoko polo kalamani ke te ilo lahi ngai ka kai e whanua i nau ngahi koloa whalatau whanua o malawa o ngau hi ke whatau atu. I gai ngā tai, kau kuhoko eni ke te lahi ngai e se niti o tāna ki me he whanua, o da koni ke ngai whima o whakaaho na whamili pehe ke ngai whatongia makehe i e kolo mo i siasi. I heni pe koe i mui he koe mau u kawha. Paku mau ngā pe pulu. Kake mau sa eke ngā ake a siaina. Ka tau hea tau tu whakaholo. E ta whako e wai fu kawhai. Nai whakatau at pe ne awha anga walunge au. Koe awe ki muri aia. O kake to ngā ake kula he utapu. Ngau eke ai pue ki, ka moe whanki pure, Ko ia pe ngopua ko he awe ki muri. Pako ki pa unga nai whatawa ne api, ko ngesi pingota pe ko i tonga ngopua ke awe, Ko
Ko e taha whoke ngai koloa ngauhi i tō ngani ni whakatau atu e prokalamani ke lolo tō ngā. Ai aku ngauhi me tui tui o tui whio mo ngai kakala alaha i tō ngani. Nai whaiki eki ai e ngongo ai le te omo televisione tō ngā. Ai taha ngai business i tāo taha mi wawa o nau ngauhi ai lolo ko loisi halaliku. O ne pehe ko maho inga ke ilo i mo mahino ke kai o whanua. Nengo e ngahi lolo whakanamulelea ko o mai mi tua pule anga. Ka kutoi lelea ngepe e ngai koloa lolo ngauhi be i tō ngani. O kumatunga eni mehi i kai ha whakamore whakapaanga i hono ngauhi ko ia e koloani. Kei tau te whita kutoi lelei whoki eni ki te unga mo ui lelei e sino e tangata. Hange kono whai to o i ngai maha ki kili. Ia taim tatau o keke i loia he pot ngawe, koe hae tau ngai whie ma uvivili ak tau tolu kau businessi. Ka koe mea ia taua ke ta laka pa ta unu atu ke ofi ka tek nau tolu, whakahaangi ang mea au tau loto ki ai. Ia taim ko te tau whakahaanga o tau ngai loto. E malava ke nau tokoni o whakatatau me tau whie mau. Pia ka pau he keke nau malava, ka iai pe whounga te nau lava ke nau hanga whakawhie maari e ki tau tolu. Pau ki businessi he taimine ai ko ngā peke he tui tui pia mo e whetau. Ko tahaya hato e lolo lelei au pita lolo whetau o au ngai ki he kiri. Ki ha ka pau koe lavea pe koe hufanga whatapu pe ko hamata i pala pe ko haveri. Koe lolo koe nis o ku lelei au pito e ki he kiri. I he kaha wawe mai ni pe ki he mahalo pe ki he tau fo sanuari pe februari. E lava ke mau toi unuai ke mau ngauhi pa moe niu. Ki he miri pe a moe ngau e ki he whei mea tokoni. Ko ia ko whaloto lahi atai kau whewhine pa moha taha pe uloto ke whakotuha ni business ke mawaha mo uio no family pa lava ke tokoni ai ke whonua. Owa te mauloto fo i ka mauloto lahi pa maulaka ki mua o whahoko ngau e ko ia. Rotonga nini mao he ngongoni e ngai whamatala me kau mao businessi e ni ihine i he holo whamanato ko ni salo te. E nau hounga ia he prokalama ko whotu o he potu ngawe. Mo e whaamu ke te iai pe ha prokalama pehe i e tau ko toa pe. Ko e whaamu ke hoko e nau ngai businessi ko tokoni ke whanua mo pule anga. I ono hiki i hake tu unga whakanoa mika ko ia e whanua. Ke hiki ngahi we sia ne hoko me hengo whaipaha i sānuali pehe ke COVID i tā hiwa. Nengo nika nei ke iei pe me ngai whie mao me kau businessi. Ha tokoni whamea ngāwe me he pule anga ke tokoni ki hono whakalaka e nau ngahi ngāwe o ku whai. Ke he koe prokalamani ne ka mata ia aniawhi o whakakawenga aki ke langa whataha hatonga o kutoilele yangi maai kaha o. O ku hoko ngai whamatala whamahalo mo tukua ki e mi te a whakasosiale, ke nuesia whatotolo koe o tonga whai ke mamane hoko i wabao e aho walu o nove mani. Pantala koe e tokoni komisiona polisi ke ngonga le teo mo televiso ni tonga, o tukuhanke ngai whamatala ke kehe e mi te a whakasosiale. Pa he taimi o toi whetu utake toi kau polisi whikau aki me whamatala ko ia ke whapapau i oku mo oni, o i kai ke whea whamatala ni ihia ko ia. Ka kutara noa ko ia mo malia Christian Bayo. O ku hoko ai tau ataina ai toko taha kotoa kene tuku atua whaahinga whamatala i he mitia whakasosiale, kene wesia e whatotolo e kau polisi o tau te whito i he lolo tongani, ko e whatotolo ke he tupuanga o i māma ni hoko i wawau i he konga ki mua o i mahinani. Nei behe toko ni komisiona polisi te vita vailea, o gulahi ai ngai whamatala ku tukuhake i he mitia whakasosiale, pea o kunau analaiso ai ngai whamatala kotoa pe o kunau mau. Ka e taimi o kunau toi whitu utake atuai ke ni ihi o whika aki mo anau whamatala na e whai i he Facebooka, ke whaamo ni i mo whapapau i ke tokoni ke whakatotolo, o kutoi hanga kehe ai ni ihi ko ia pe holo mui. Koe tokanga lewa mi he potungai polisi ke toi whakapotopotoangi ai ke kai o whanua i he ngahi whamatala o ku tuku atu, he koe kawe ngani o ku perepere ngesi pena e moli ai mo uiai. O ku te eki ki iai ha whakailo i he loloto ngani ko uhi koe kei lele ai whakatotolo, pea ku ataha pe ki ha taha o ku ne mao ha whamatala whalala anga ke whetu utakiangi ki api polisi o whitaha, ka bauka whamatala e tokoni ki he whakatotolo. Ang ito ay mga nasa mga timon na sa mga pagkakas. Ang kailangan ng kakay, sa mga pagkakas na nasa madala sa mga pagkakas ito, kasi pagkakas niya sa kaya. Pero ito yung mga yung marino tingin po ngawit, matorsa na ta. Amin na po social media, perché il correo non fa niente. E lì si vede che c'è un
Dia kata mana tu, jangan masalah itu tu. Kita itu wadah itu keluarga itu tu yang masalah itu lain mana itu. Tapi kita mereka itu masih ada masalah. Tapi mereka itu yang lain ni. Tapi kita maya itu naik, jadi itu nama ini. Kita jadi kita kemudian dengan ini itu karena itu siapa ke kita akan fokus itu mengenai oleh pasti handi. Koe whatotola fo o koe ni o ku tataki pe ia e potongai polisi tonga, pea ngau e toki ai me ka polisi ni usila i tonga ni me potongai tāma te awhi a tonga. O ku whemau e sia ina ki whakaivia e wāwhenga e āki mingai whunua Pasifiki o whakafoen i ngāwe ai kau polisi. Te take e sia ina e whakatawhawho e interneti me kau taki mingai potungai polisi e Pasifiki e wikeni, me whakaamu ke whakaivia e whenga e āki sia ina mingai potungai polisi e Pasifiki. Koe whakataha ngani ne kawat kai whakafunga mei tongani. Nei kau whakatongania i heo ngō whonua na i kai ke kawat kai Minister Polisi pe Komisiona Polisi ka koe whakafunga pe. Nei tokoan ki hono tatake koe whakataha ngane Minister Polisi ke Otumot Solomon nei. I he lipote ngā kau taha ngongo muli koe ngā unu ka e siaina ke toi whakaivia ai bāwhinga i aku bāwhi me ngai whunua Pasifiki na neo whongia Amerika mo Australia ke toi whakalahiangi e na whinga i aku bāwhi me ngai whunua Pasifiki. Koe mahina ko o sine whakamuoni a fisi ki halia pao ngāwe mo Australia e wha whakakautau pia ko Amerika leva na tuku pā i September ke toi whakalahi e tokoni peke iai hako makeha e sino ngai whakatotolo ko FBI ngai whunua koe Pasifiki. Koe uni ngong whalot whanua pea mala o sipoti hoko mai o kahili eni. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. Na e aahi atu ai hau pauni mamafa a Australia ko Justice Huni ki ngahi apianko ini ihi tongani ke whakahoko ai whale i mui wahe pihe ki hono. Whakailo ki he whanau mui hakotupu e whonua e ni ngahi ilo mui tau ki i he malai o e fuhu. Ne ahi ai a Huni ki apianko maalunga tonga, Golis tonga, Golis i apufo o Moi Ex Community School. Ne pehe e Huni ko e whikau mai tātara i whale o kone whakaamu ki a o taki ki he whakatopu ko ia e whanua mai tautopu, ai maho inga koia ke tā ofi e ngahi makoku whakakolisi, pe heki ngahi makoku pe i tua mei he malai o he fuhu, heu ki ai e ngahi whainga maali lelei ke nau mao i he kahau. Nen te peheku maho inga ai tauhi koe mo ui lelei, pe ke nau whainga ho nau tōku inga tā ke nau au si ai ngahi tau mua i he kahau. O kua manaki whoki ke mawahi a Huni mei tongani a pongi, he rea ka kato ai wike e taha e ne ihe whonuani, ai ena ne whahai ki he ngoni, ai wai taimi ko ia o kune mao ke whiohi ai me ka kahi tonga, ko ha wai taimi whawhiawhia a pitoia, i ene o ngoi ai ofa mo pōpō ai ka kahi tonga, pe kune mamahi i hono ko ngā tonga. Kei ke he kuta mua a Huni ke ne whoki ke malai o e whuhu i ka mataanga o e tau who'ou, he rea e whakaake lelei a hono nima. Rodongani ne pehe e pule ko ia pe ko e manager Huni Michael Francis ko ne whakataka ngā i me he ngahi a ahi ko ia ki ngahi apiako o ku lahi tale ni sipoti ka ku te eki ke whakaili pe whakaivia e whanau ki honau tale ni ti. Nā ne pehe o ku mao he whanau to ngā ai ngahi tale ni ti lelei au pito pe ku ne whakaamu ke nau whoki mai i he kaha u ke nau whakalakalaka ai tale ni ti o e whanau sipoti. Ne te pehe Francis o kwhima o ke whai hangawe lahi ki te whakaralaka e tuunga o e fuhu i tongani, he kune tui o ku pehe e kakai toko lahi koe sipoti koe ni kune a ko i pe ai fuhu. Ka kohono mo ni, o lahi ngai kawenga ku nau lava o ako mea i ohange koe whaapapa, mamahi i mea me loto o whakakaukau. Kai ke heu whaama Huni ke toi whoki mai ki tongani i he tau who'ou. Te wakai mua ke tāna lahi o e aho. Tō utai ha ere na awhiwhio i tongani i hoa tae aho ni.
Poke e whaakasto manu sila e tapakata e whalao kilo kalami ni mangia hongo fulu matolu ai ana e hu whawhufua mi tongani. Pea hongo makehe tau tapa koe whaofunga mi tongani lo tonga polo kalama whalea lea tau tupu ngai whunua koe niweri ke uhi koe ngai ta au me whiriuriwa koe ea mo e tuunga o ke a tongani ka ngai huisia hoko ki hangai no fo mga tuunga me whiriuriwa koe ea. Kaya kato peho mo uoni o ngongo me le tio ka ma Africa Television tonga ke Hawani me whaka amuna o tōna tia ki roto whare ko toa pe. Whakamala tuku tau ke i whi au mai ka mai mea.